Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule kum sang khazakwa somli paruka tranga sang khazakwa somko pakhat ko luar chanchin kan soi thina US le USSR in ebna bawru akani khang laya anril ru kha ala danglam lo kan ti to kha kum sang ni somni pani kan lo chuang ka ya mudan kol war chuan khove la tuam le meka kan hriat angin US lamtang le USSR lamtang chu ani neble ta meka indo mai theidin mun anding le ta ani an chanchin hi khovelin thin phudep de pin a thlir me ka ni bera khovel ramlian le hausa berber te an ni hloma wangin khovel economy anghong dan turte mi hring kho saka hong dan turte khovel chet boi theinaral thuam nei thiawan ni awang hian anghong tur thui em a khovel boral theinaral thuam lo om takan kol de ufura wang hian khovel chan him le boral chu an kuta om ang hiala soi ani meka mase hi chu ka ngai dan chuan khovel boral chungchanga chuan du taka siam tu pathian kutani chunglam ram ruat le chunglam hun tiamani lo chuan indona chuak ri lo turanga ila a hun tiam chu engtik nge ti kan hriat mai lo awangin tun hun hi chunglam hun tiam chu alo ni ve theireng to ani heng sarkar lian hi khovel indo pui chuana tur le pathian hun tiam ti dik tu te po an ni ve thei tho mai chung ero kai ni soi tu mani lova leilung pian ma a oma chuan adu huna aron thlentir mai turanga yela engkim chunga thu nei tu ber kan lama atran phot chuan hadam takin lo ma chon mai hi kan ti turani khovel sarkar lian ten in beituma anin tin wai ta ka chuan sarkar dang te po an lo in sing sa ve hlom lo theilova heti lai hian India hi engdin huna nge adin ti chu kan hriat chak berte zinga mi ni ina langa mase kan hriat reng tur chu he thil hi thil serious tak mai ania India hian chumi khami lama ka change ati don lo ti ero kan hriat ma sakhangai mase US le atho puita le Russia le alam chang te hi lo in do te tak se India chu engtiangin nge angongang economy a angong dan tur lam soi kan tum lova military lam le India hian engtiang che in nge lo don son don ti lam soi kan tum dona India ril ru tak hriat thei chu ne lo ma se hun kal towa India din hun le a foreign policy clear kop chungin India din na tur o mangchu a hriat rok tura nga yela ka ngai dan hi in ngai dan ani vek lo mai thei in ngai dan te comment lama in ron tar lang ve thung don nia Russia chet mek na Ukraine ramri a Russia sipai in kul mek kai noi hi engwangin nge India hian angai saka tul em tunang din hun khir khan Russia versus US allies buena kai noya India tana thutluk na siam ngai hi avoi khatna ni lova India hian hetiang din hun hi alo tok nual to ani India tan chuan thil tharani lo ni inalang mase India hi alo in buat seilo kanga ya tun ang de bok hian sang ni som pali khan Russia chuan Ukraine thliar kar pakhat Crimea aruna sipai chakna mangina optamaya ni kha wang khan indona chuaka kha thil khan India po lo thei lovena ngonga tuna hian Moscow hian sipai chakna mangin Ukraine beita se India tan thukluk na siam har sajet aron in chop chuak dona India hian Russia le China in leichin na hi ti dala du'a ti chiata du'a Russia chu India ral thuam bazar na munani awangin China a in Russia chu kom ngai zok India hian adu ani mase tran lam nei lo inti India tan hei hi thil har sa takani a US le khotlang ho nor tak tur chuan Russia hian sipai le ral thuam nga veo ma se US le Europe sarkar lian economy ya advance lutuk hi Russia hian rianor theirin ani lova China tho puina amamo ngal don ani China hian a tho pui ngei don sa ni in na langa a chan chu China el pui ber US vok chet nan mel mathum hun nei Russia le US chu an thok ho nge yang chu India tan thil lom lo takani ngal bokang Sino Russia in leichin na chu anget sot dona Sino India border tension po al ngal turanga yani chuta chuan Russia pui tu China chu Russia hian a pui let ve turanga yani bok mamo la ya thian te hi thian tha an ni an tiang deuh khan China le Russia in kara po hian chu alo thleng to a sang khat zakwa sumruk pan hi a US ep tura Russia in Cuba a missile bun kai noi Cuban missile crisis an tia po Russia chuan Beijing puina mamo a Beijing khan Russia ahun la ya USSR kha apui mayani India ero non alignment policy ne na lo in kuang ko thung
chu tiang bokin Sino India war sangkha zakwa somruk pahnia a chhuwa pawh khan China kha Russia hian a pui ni a hriat ani Russia le Ukraine buaina hian India tan khawthlang sarkar US le a thawpui te nena anin leichin na po a ngong tel dona zolbik nei lo ram non alignment policy chu India din na ni tura ngai ani a ram lian buaina tok mek te hian tuilai rap sarkar ni lovin tranpui tu an mamo dona an mai tranpui tu an zonga ma se India chuan hre tak chungin a tran lam ati lana thiang lo le ngei don ni in alanga hei hian India tan US le nei to ne na anin kar po a ngong ngei don ni in alang sang hi sompalia Russia chuan Crimea arun khan India chuan ngoi policy a kalpuya chumi omzia chu a chhak loka Ukraine thliar kar Putin a chipaiten an kap molmol chu India chuan thil thleng lo ang mai in ngoi policy a lo kalpui to a Indo-Russia relation chiata lo wangani Afghanistan buaina a Russia a inrol chungchanga ero India chuan Russia a thawpui thu a puang ve le ang loya India po hian zolbik nei lo policy kalpuya ti lo chuan sarkar a zirin tran lam le tran no lam atilang ve mai ve bok ni in angai thai ani heti lai hian Moscow ral thuam S400 a le wanga US rek na katsa rek na tor mabak India chuan Russia le Ukraine buaina kalmeka Moscow lam a support MT Senator Ted Cruz le Mark Warner te chuan ngai chan tha an ti thuan soi to bok ani na taka chuan tun hun hi China epnan India tan hun tha ani zo kemti po ngai dan thei ni a Indo-Pacifica in mel mak na le boruak thalo omte US in then fa tumna le India in China challenge na chanlet puya norpui tura Europe ram le US amamo na zona US le atrian te thachak na ringa India po hian khothlang lam on zonga lumlolo vololo athlan hi a hun ta em in ngai dan han tar lang te u India hi kut kuang kwa athule ani chuan security le economic a European partners tenen an tho ho na dal tulian takatok ngai tura ngai ani China chuan Europe le khothlang lama hak zo nan le chan thazok chan nan tun boruak hi man tangka ya tumdon ni in alanga US le European ram nor turin Russia tho pui mela China chuan a du dan te ti hlotling tura pui turin Russia chu amang tangkai ve le thung don ani chumikal zela chuan China le India border issue a Russia chuan India a in China o angai thlato jok dona tun hnaya Iran in Russia thlop taka indonun chanjirna atel ve angle Russia thlop tum anga aron chet no khan Putin le Iran president te chu India in thodun na tur thuthlung het takan siam ta a Iran nuclear deal chungchanga po Russia chuan UN a Iran tan bana pharto don ni om takani heti lai hian India le Ukraine hian economic defense le trade ta thodun na nei meka Ukraine a hian Indian sangsari zakwa somruk pathuman cheng mek boka inzom na thuk tak India le Ukraine hian an nei meka ni India tan chuan Russia in Ukraine a run hi thillom omlo takani dona mase India ero angoi thungang zolbik nei lo ram ti taka US le Europe ramte Russia te nena inkung kai na thatak nei hi India du danani mase indona achua kani chuan India chuan ram dang nena in leichin na anaya harsat na to pha viau turin an nga yani heti lai hian India chuan Russia le Ukraine buaina chu ti to padua buaina pun lun lo zonga malak na chu India rol poimo takani a India malak na hi US chuan a thlop thu White House thu puang tu Jen Psaki chuan a soi to angin Russia le Ukraine buaina kai hnoya India nung chang hi US chuan a thli thlai reng ni in alanga Jen Psaki chuan boruak ti dai tura India malak na chu an thlop thu soin ma se India ril ru chung ril hriata har sat thu a soibok heti lai hian boruak tang tak mek chuan chanchin bot sei lai ni lai ni chhun thleng hian zia lama pan thu hriata ni lova US chuan Ukraine tan ral thuam le tran puina danga thon lut le to boka heng te hi tun lai man ro tha indo kai hnoya man tur le selai mu te an ni athim zong in khovel sarkar lian te chu an kalmeka Biden chuan thu puan poimo tak mai nei le ta a Russia in Ukraine runa ni chuan chuan khovela thlak dang lam don ati Russia chu pro democracy ramin an hual veka atan chet ngai na lo athil tumati hlotling don chuang lo achelu yani chuan Russia mai ni lovin Putin ange chu hre ka ni tur thu Biden chuan a soile ta ani Biden chuan he indona tur hian so khok lian tak tam tak nei dona chu lo thei lovin a ron thlengang khovela in thlak dang lam don ani Putin chu direct in sangsona hre ka ni bokang ati
Russia rek na tur US official lam chuan an chhop chuak meka sang ni som palia Russia in Crimea arun tuma sanction rek na chu nep te ani don thilian tham tak tak ngonga nei ngei don ani ti chu US lam thu chuak ani US lam chuan high technology equipment artificial intelligence te quantum computing le aerospace sector lama te po Russia chu dan chara ni don ni in an soya EU lamin Russian rek ngal bok dona Russia economy tan har satna vorto pathengang anti British Prime Minister Boris Johnson point Russia rek na tur chu riat thei chinana berani dona ni ati heti lai hian Russia hi reka voma se European ram chu an nga yangam chi bik lova Europe ramina gas an man mun thuma thena mun khat hi Russia atanga chok lu ani a Russia gas lak lu ti to pani chuan har satna an tok na sadon le ani mase hi US lam chuan kong an zong hal fata gas le crude oil hi Middle East le North Africa atanga an lak lu chu Russia oil thak nan man thai ani don ni in Biden admin lam chuan an soi nikum khan European ram te hian Russia gas cubic meter tluk le ding on za som ni pariat zetan choluta heng gas te hi Ukraine kal tlangin pipeline achunga mi ringtlan par theina mangin Russia hian Europe lama athon lut ani tun classical meka hian Russia hian he pipeline kal tlang hian athon tlem ta deva achan chu Nord Stream 2 anti chumi pipe lama tanga thon lu ani tak wangani he Nord Stream 2 pipeline hi Siberia atangin Germany a luta European ram tam zokin intun nun nanan mang ta meka Germany le Russia hian he Nord Stream 2 pipeline kal tlang tur hian inrem na bon takan siama Germany po hian a hlok pui hle hei tak hi tun boina hian Germany in o achua tamlo na chan ni in alanga NATO member ten sipai le ral thom an tirlu an puan sap lain Germany chu alangoi ri ani Germany foreign minister chu Russia thlok lutin buaina re dan tur a hanzong vele a mase atop khoka chuan Germany hian NATO thiante a phatsanarin omlo Russia gas pipeline ro pui Nord Stream 2 po NATO lam chuan khara an vole towa chung zong khar sakle economy a rek na zong te aya Ukraine baya thlangzo kani chuan ati fu lo mai thei NATO ram mai ani lova EU ram te po in Ukraine puinan an ron che chuak ve ta boka North European ram Baltic state ho USSR atanga ke chia ram ho te po Russia mit mai veng ho lovin an ral thuam nei ang an ron tho chua pui ve ta USSR ram ke cheji ngami democracy rin na manga thun be to Estonia chuan Ukraine Javelin anti-armor missile thon lut ve ta boka USSR ram jingami tho Latvia le Lithuania po in an thian Ukraine chu phatsan an tumbik lo Stinger anti-aircraft missile anti Darput missile thlona ka thlakna angkha an thon lut to boka heral thuam hi US ne na tanga an leini in an thon ma hian an leina US ramti na Latvia le Lithuania hian an deal masajeta US na pom saknu an thon lut ta ani NATO member Turkey chuan tengrun na tengka chet na chi drone chu Ukraine an khal lut to boka Turkey in Ukraine ne naral thoma thon lu awang hian Russia President Vladimir Putin chuan Turkey President Recep Tayyip Erdogan chu phone a bia in an lom lo thu a hril pha hial bokani heti lai hian Britain chuan tengka chet na missile thajat mai le British sipai thanem tak chu Ukraine sipai training peturin a thon lut to boka Ukraine sarkar paithla a atho pui thei tur sarkar siam tuma British sarkar chuan Russia apu bok sang hi som pare ta tangkhan British le Russia inkar hi athawak to lova British mi Russian agent pakhatin nerve agent mangina thatni in UK lam hian an soya heta tang hian neu an nei to ani soito angin German chuan ki faral thuamala thon velova ral thuam thon lu chuan boruak ati so sang mai ni in German expat Konstanz Stelzenmoiler chuan a soi ral thuam thon aya Estonia kaltlangin Phil Hospital abot sei don thunga German hi third party ang rengin omantum ni om takani kan hriat thin angin Germany khochak lam East Germany chu Indo-pui panina khan USSR in an opa war crime chungchanga le thildanga German hian thuthlunga ziaka hei wang hian Russia do hi German lam chuan thil ti chi an ngai lo ni in expert thren khat chuan an soya atop khoka nei to lama an ron tanga ngem ti ero hriat chian ani lo bekrem hna le Ukraine run lo turin German hi chuan ke apen meka nichina kan soi Russia gas pipeline bontak Siberia atanga German alut
Nord Stream 2 chu Indona hian a ngong dan tur soin chumi mang chuan Russia po hi German hian min atum ve mek bok ole Ukraine chan turin US le Europe sarkar lian hawan thok chuak ta meka sipai le ral thu man thon dan vel te pokan kan malam huna eng thil nge lo thleng don a chiang te lo hle mai thil eng po lo thleng thei ma chon turin kan in buat chei poimo hle Bible prophecy aron thleng dik ta mek zela khovel hriat na chau du tok lovin omlo ata min din chuak tu nunna min petu pathian nena engkim ma chon turin in buat sei zel tiang ukhai in ngai dan te comment lama kan lo ngai chang ve renge khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule